Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Амансыздарбы? Келе жатқан Құрбан айт майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Мен азыр Миннеаполистемин. Миннеаполистен Алабамага жүк алдым. Азыр буюрса келдик мына зданиядан жүктөйт экенбиз. Азыр телефонда сүйлөшүп келдик. Мына мен чогуш деген Азрет деген досум. Экөөбүз бир компанияда иштейбиз. Анан бул мында жүк алыптыр. Мага да ушундай жүк экен. Экөөбүз бир жерден жүк алып, бир жерге алып барат экенбиз. 1200 миляга $4800 жүк алдык. Азыр мен түшүп барайынчы, андагы трагын көргөзөм силерге. Мына жерде тракты коюп койдум. Азыр Азретке барып учурашып, андан кийин мына жака киребиз. Бир трак жүктөп атыптыр. Ушул трактан кийин, значит, биз мындай жүк бардыгыбызга окшош эле жүк жүктөп атат. Мына ал жерде бирөө жүктөп атат. Бунуку флетбед тегиз болгон үчүн бул рампага коюп туруп, пампкач анан жана карамен жүктөп түзүлө жүктөп коет да буларга. Рампага койгондо тегиз болуп калат. Биздики рампадан тас. Ошон үчүн бизге ичкери кирип кран менен жүктөп коет. Мынакей достор, мындай жүк алам азыр. Экөөбүз Азирет экөөбүз телефондон сүйлөшүп келдик азыр. Бuyakta байлап атат. Азиреттин трагын көргөзүп коеюн силерге. Инстаграмдан кимде ким каттал элек болсо Инстаграмга дагы тартып чыгардым. Ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Муну буга чейин да жолукканбыз. Бул 2020 VNL 860 билесиздер, кабинасы бир аз чоң, ичинде стулдар бар. Кенен болот. Пробеги 880 миң болуп калды дейт. Дөңгөлөктөрү Michelin коюптур. Көксүбөттө. Бул тракты 5 жылдан бери ушул Азирет айдап жүрөт. Мондой жүк. Бул болсо мында экиден страп тартыптыр, мында ремен. Анан буруштарына мында чейин тартаттыр. Жеңжирмeye мында алып туруп тартаттыр. Өткөндө мына жерден тарттым эле, мына айрып ирди дейт. Ошон үчүн мында жерден тартыш керек. Азыр айрып ирген жерин көргөзөм силерге. Кайерде айтаттыр? Мында алып туруп тартканда ал жерде айрып кетти. Бул алюминий трейлерлер. Жүк өзү болгону жеңил эле. Эко биригип 7-8 тоннадан чыгат. Паундга 15 000 паунд. Ушул эки жүк 15 000 паунд чыгат экен, где-то бир 7 тонна деп коелу. Экөөбүз бир жерден алып туруп, бир жерге кетебиз. Азыр ичкериде чыкса, мен айдап кирем. Азирет досум менен бир учурашып коеюн. Азиреттеги американецтерге окшоп баардык инструменти бар да. Мына эмне билесиңерби достор? Мына болсо чыгат мына жерденчи, узарат. Анан мына жерге жетпейсиң да, на пластмассаны мында коюп, анан ремен тартасың. Болбосо ал жака кантип чыгасың? Ушундай менен. Мындайды эч ким бербейт. Жок болсо чыгып коюп түшүш керек, шаты коюп же бирдеке кылып. Азиреттин анти өзүнө бар нерсени алып алыптыр. Бул болсо кечээ неме алыптыр, мына. Баягы оверсайз тартканда мына жерге флажок катыра турган. Мен болсо зым менен байлап, жип менен байлап коюп жүрөм. Мына чыгабыз, мынасын алып алдым азыр. Мен дагы ошентип байлайм да, мунун пайдасы тиет азыр. Кереги тиет азыр бизге. Андан кийин берип коебуз кайра. Мына тракчик билетет. Бул дагы эки страпты тартып туруп эле. Эки страпты тартып туруп эле. Ал жерге чыгып алып, андан кийин жана жинжир менен тартат да. Мунуку да окшош экен, көрдүңөр. Сизде окшош, мен да ушундай жүктөйм азыр. Бисмилла. Айдадык иншалла, аркага айдап кирейли эми мына жака аркасына. Баарыңыздардын келе жаткан Курбан айтыңыздар менен куттуктайм баарыңыздарды дагы бир жолу. Достор, кирдим аркага айдап. Эми мен телефонго алаксыбай эле айдап кирип алайын дедим. Тарткан жокмун кирип атканымда. Азыр мына кран менен көтөрүмөн жүктөп берет. Алда көрүп турсаңыздар видеону каттал электер, катталып коюңуздар. Инстаграм жоктор, Инстаграм качет этип мага катталып поддержкадан берип койсоңуздар, мен аябай кубанычтуу болот элем. Баарыңыздарга рахмат. Ичи болсо ушундай чоң кылат экен. Мага азыр мына киши мага келип айтат, эшикте эки тракты көрдүңбү дейт. Ода ошондой эле эки жүк, ошондой эле эки страпты тартасың да эшикке чыгып, андан кийин төрт жагынан чейин менен тартасың деп түшүндүрөт. Болду дедим. Будда ошондой сиз айткандай кылабыз дедим. Бул жерде өзүнүн правилалары бар. Достор, мен болсо жакты ачып, мына страптарымды алып дайындай берейин.
Азыр бұлар жүктеп бергенде сразу тартып, сразу байлап кетіп қалғандай алып. Әке, мынандай пластмастар бар. Шunu пластмастардан азыр қоямыз жерге. Бұлар как раз келіп қалды. Опа. Мыналарға беш айтып алыста тұрып тұрайын. Әке, қой баштап. Қолындағы аппаратты көрдіңдер, ошо менен эле башкарып атат кранды. Ошоңго алып қой. Бұтыр астына беш айтылбасын деп, эшигин жаап, қалалардың араға тейіп қойдым. Кайра қой берейін деді. Сілер білесіңер дедім, қандай жүктешті. Жарым метр қалтырып жүктеп қойсаңар болады дедім. Шындай қылып жүктеп беріп атшат. Жүктеп бергеннен кейін сразу страп тартып, байлай ерайсың берсе. Мына екі башқа іштейді тұрбай. Бүресін алып кетті. Мына екіншісі. Азыр мен мынаны ұзарттым. Ұзын қылып қойдым әке. Мұнда қылғанда жетеді азыр. Не алып қач. Азыр мен мына страптарды алдым. Бірінші страп түргіт оламыз. Мынаны страп түргіт оламыз. Бұл бір страп көрдіңер. 16200 ОБС. 5400. Бұлардың бағы қандай десем. Неде килограмм бар, соны көргізіңіз сіздерге. 2,5 тонна көтереді қысқасы. Ұзынынан тартсаң, мұндай 7,5-ға шейін, қысқындағы тартсаң 2,5-ға шейін деген сияқты. Шүстірлері шық бар, екіншісін көтеріп келіп қалышты. Екіншісін шық барып көтеріп келішті. Отчет азыр. Bir strap ұрытып қойдым, екіншісін мыналарын ұрытам азыр. Мыналарын алсын. Мәкеде ұстан мына тұрып қыстырып аласын. Мына жеріне түшіп кетпей тұрғанда қылып тұрып. Мынаның астына кіргізесің. Мында қылып азыр. Опа, бір қолменен камера, екінші қолменен. Мынау ақшы оқшошпайды. Қысқасы, мында алып тұрып қоясың. Опа, мында алып тұрып қоясың. Үрмерлі. Шында алып тұрып қойып тұрасың. Ошон үшін мынау аябай керекті оқатта, мынау керекті бұйым. Шын әзірет алып алыпты, досым азыр. Маға беріп тұрды. Шынды қойып шығайын ем бардық жағына. Мен да бір бұйымым бар, ошоны көргөстілерге мақтанып қойын. Бұл мынандай бұйым. Бұны қайерге қояды десеңер, естет келе. Азыр мына жерге келіп қалды. Бұл жерге науыл келбейді. Қиғаштарды албайбыз. Ошо учурда мынаны мынал жағы мынандай. Мындай қылып тұрып тартабыз. Көрдіңер ме? Бұны бұға чейін видеоларда көргөзгөн. Нар жағы да ушундай болуп калды. Бұл дөңгөлөктүн үстүнө келип калганда ушул көбүнчөсү колдонулат да. Бұны дагы ушул жерден мындай туруп, опа деп колдонобуз экен достор. Мына мындай алып туруп. Опа, мындай алып туруп тартылат. Жакшы нерсе экен? Жакшы нерсе. Мындай алып тартылат. Ушундай нерсем бар менин. Анан мынал жерге мындан карагыла. Эми мунуга тактык. Муну тактык. А мынаны кандай тартабыз десеңер? Муну кандай тартабыз десеңер? Азыр буга дагы решениясы бар мындагы. Мунун мындай ручной бар. Менде көрдүңөр да, мындай. Ушу менен тартам. Мына бир тартып, мындай кайрып туруп ремендерди жолдо пырылдабаш үчүн ушундай кайрып тартыш керек. Түз тартсаң пырылдай берет. Көрдүңөр да? Мындай алып туруп. Зыңкыйта тартып койдум. Жакшы окат экенби? Керектүү. Өзүнүн жолу бар. Ушундай тегеде постоянно пайдасы тийбесе да, кээ бирки буюмдар бир жолу пайдасы тиет, көзүң ачат да. Ушундай учурларда. Эми эбин таап башкача алып байласа деле болот. Например, мына жерге мына сыртынан өткөрүп, мынаны сыртынан өткөрүп кылса болот. Просто текшерип калса жолдо чогуу штраф салат. Сөйдөнгө мындан ашпаш керек. Мына жерде ремен турса, бирдекеге кырчылып кетип, үзүлүп кетиш ыктымалы бар деп ошо штраф салат. Кандай болду? Зорбу? Дурустпу? Профессионалнабы? Алдаркасы бош, эси жүк болуп калса алабыз деп диспетчерге айтабыз. Жок болсо ушул жагына деле шүгүр кылып туруп айдайбыз. Сүрөткө тартып атат. Эшикке чыгып байлай турган болдум чейинде.
Bismillahirrahmanirrahim. Eşki ayda çıqayıldağın eşte şamalda çeyin tartalı. İçi ısı ekan. Neni tartaldık straptarda. Hani jere koyup azirete göz bir abet kılaylı. Çeyinde tartaylı. Andan keyin jolga çıqabız buyursa. Göz erçip ketip kılabız hem. Ketat uyuna kirip ketet. Erçip dakansa kete albayız. Uyuna kirip ketet. Janağı tartıp ketip kaldı уже. Mına жерде 2 trak tartıp ketip kaldı уже. Mına жерде turib tartaylı. Şamal olup atat. Hazret man çeyinlerini tartıp bütüptür. Men az çeyinleri tartam. Ne tamak jeylim, ne tamak bar. Mende tamak bar da, ne tamak jeysin desem Hazret bolbaydı. Men az uyga ketem, uyga girem. Mende tamak bar, meni ginjep koyul deydi. Mende de haladnik toltura desem, mende de toltura, men uyga girem. Şonçu meni ginjep koyul deydi. Şon ginjegeni girelim. Kana mese, bismillah dep, jolga çıqalı. Aybay çoğun sıkıp atken, oң жақта да, сол жақта да. Анан o tuşta дағы ошондой bir өндүрүш экен. Бул неме турбайбы? Лаус деген магазин турбайбы? Строительный магазин. Мына өндүрүш, Лаус деген строительный магазин. Көрүсө, иншалла. Да каласа кеттик. 1200 миль экен. Anan bol birinci günü de mayran bolu işleşmeyken, ikinci gün tavşırat ekemiz oşoğa. Ben çıka barıp trailer düzüp koyup Amazon tartıp 2 gün Amazon tartıp biraz okat kılıp anan keyin geçsem bir de otam buyursa. Söyleyende ertele barıp Allah erge barıp jatkandan ne payda. Özüm uyda bir cuma es alıp emi çıksam jumuşka. Anan emi Emi çıkkanda kayrele bu kadın, kayrele erten Kurban Aytqa geçiş gerek. Abdüşkür ustaz gelgen, hanım elmenin joluguşu bolot, aytты belgileyiz bilesiňer жылдагы. Oşoğa Hudaý buyursa inşallah çıkağa çeyin barıp trailer çeşip koyup Amazon bu tartabız bu jep banyaga çöz balдар менен bilet oynap көрөбүz buyursa. Minneapolis'e geledim, pробка. На светофорду көрдүңөр? Aşılar neye toktop turат? Her bir maşinanın birden ötkörüp şulçu. Her bir maşinaga kızıl janat, anan keyin kakoji bir sekundadan kayra жасыл janat, kayra kızıl janat, kayra жасыл janat. Anman da aldığına pоворот çağıp gireberişet, hiç kim bulardı koy debeydi. Hiç kim jolunu tosup signal basıp bular menen jakalaşıp bıçak kötörüp kolup ayttılar da hiç kim ne aldığına girip aslında. Bular da uyuna ketedi da jumuştan çıktı. Sağ şöyle probleması var. Seninki iş aşçı ola sen signal bergen signalı kıkırığın sözüğün aşçı. Onun uçpay giriz boğazını deydi. Alda kursan sen de kursansın. Alda başını örtpay sen de başını örtpayısın. Bizge de şu Amerikan isterdin, Kore isterdin, jegele Evropa isterdin. Onday nemesini alışımız gerek tabi. Ülgü alışımız gerek. Bizde bilesiňer goýum az internetten görüp otam. Jan bolbogon эле kızday, ayalday. Ayal meni gendag dep etken, kızı meni ketip attıram dep etken, urdu soktu, sögüp, kısıp, alele bulele ak köp, kıskası görüp otabız. Öte naçar görünüş. Ertesi günle kayra geçirim surap, kamalıp, ştrap tölöp. Hem yığlasыңар tınç ele 5 günçülük ömürde tınç ele jaşonup öýrbeysiňer deýdiler. Hem bardığımızda karakter var, bardığımızda minöz var degende hiç. Şo dostlar şunu aytıp koyun dedim. Eskertkile eskerti bununla payda deyip. Şoň üçin inşallah sizlerge eskerti.